Inyoni icala idvalele lilanga ngekuhlabelela ingakaboni ngisho omunye umsundvu. Yentiwa yini inyoni kuthi ihlabele kanti nekudla isengakakutholi? Ngazuthi inyoni yamuva Jesu. Ngiyayisola impela. Ngathi yamuva Jesu le kuMateyu sahluko 6 ngesikhathi athi tinyoni tondliwa nguye. Uthi bukani tinyoni temoya ukuthi atihlanyeli, ativuni, atibeki lutho etilulwini, kodwa uyihlo lwasezulwini uyadondla. Kusho ukuthi inyoni yithembe uNkulunkulu ithi anginendzaba. Angidzingi kubona kudla kuze ngihlabele, ngiyamethemba lo wathi uyangondla. Nawe sihlobo sami, methembe uNkulunkulu ngoba uthide ukunaka kakhulu wena kunenyoni. Nasi ngikwaselusuku sakavuka udle. Ngicela uphindze uwanake lamagama la ku-Isaya 49. Kepha ngeke ngicile kuwo kakhulu lamuhla. Lo verse 15. Umfati angalukhohlwa yini luswane lolusebeleni lakhe, nekuthi abede sihawu kumntfwana lamtalako. Bese uthi noma angakhohlwa, kodvwa mine ngingeke ngikukhohlwe wena. Kwangathi lelivi lingavutha umlilo enhlitweni yakho. Makathi uNkulunkulu mine ngingeke ngikukhohlwe. Noma labanye kufika enhlitweni kunhlonhlothe njengakulomfati welibele anhlonhlothelwa lobisi bese ukhumbula umntfanakhe. Uthi noma labanye banga-ignora bangete banaka kuthi habayakhumbula na. Kepha uthi uNkulunkulu mine ngingeke ngikukhohlwe. Ake sengiye encwadzini yeMshumayeli sahluko 12. Livesi lekucala lelithi khumbula umdali wakho. Bekungaba njani esihlobo sami? Nawe sewuke utibophele. Kunanga umdali lotibophele kuwe. Kungabese kudzabuka imbeleko, kungadzabuka emabhayi endleleni. La khona sekubonakala ukuthi hayi uyabona uNkulunkulu sewumkhohliwe phela nyalo. Tikhumbute wena ngaNkulunkulu wakho. Ngithini lamuhla? Solo ngithi khumbula lo nkulunkulu lokukhumbulako. Hawu, bekungaba njani? Nakuwe kube khona lokunhlonhlothako. Kuthi uyabona nyalo, bekusikhathi ukuthi ngabe ngisemthandazweni. Uyabona nyalo, bekusikhathi sekuthi ngabe nginika uNkulunkulu lokungekwakhe. Ngoba phela ngibe nemandla nje. Kuthi ngibe nanako lenginako ngenxa yakhe. Bekungaba njani nakuwe kunhlonhlothe ngaNkulunkulu wakho. Kungabikho la khona ungatikhanza sewuhlubukile, sewuhleti ukhibikile, udubiswe bantu, awusayina senkonzweni, awusahlanganyeli nasemnikelweni, udubile ngenxa yebantu. Hawu, sekude lokunhlonhlothako kuwe ngaNkulunkulu wakho. Khumbula umdali wakho. Jesu uze kungathi uyatikhalela lapha encwadzini yamaKorinte ekucala. Ngiyathi ukuthi livesi lesidla ngalo sidlo senkosi. Lo maKorinte ekucala sahluko 11 verse 24 wabonga wasihlephula wathi lokhu ngumtimba wami lohloshulelwe nine. Lokhu kwendeni kuze ningikhumbule. Kuze ningikhumbule. Ayisihlobo sami, angiboni ukuthi yini lengaba sizathu uze uthube isidlo senkosi ngenxa yebantu, ngoba usuke ungendela ibantu, usuke wendela Jesu. Angiboni ukuthi yini lengenda ube nesizathu sekuthi anginalutho ngoba Jesu wathi hlephula ngekukhumbula wena. Nawe ungathi hlephule etikhatsini.
ungathi hlephule emnothweni wakho, ungahlephula amandla akho, ukhombise kukhumbula umdali wakho. Amen.